Iti napalabas, nakisinarak ni Chona kani Dominic. Gapo iti rurod na iti inana. Apanagkedked na nga itkaten ni Criselda iti trabaho na. Iti paragsarita ng iti agama at Damian ken Criselda, saan manen anagawidan ti balasang ti nakalagip na iti kinasingid idi ti panagpagayam da kanitsyon na. Aging nga da nagsardingalugan iti arubayan da. Ket nalasin na dagos nila kay Damian ti lugan ni Dorothy. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela a napauluan. Iti Baruko. Mamuan tanto anak. Sige, umay ka. Tainta sa baten ti sanga ilita. Sa tino nga ta tinapanan ni Mami, apay asaan ko nasangputan dito balay. Wano? Napanangata iti balay da Criselda? Kat imbaganan? Di bagbaga apanaykat na iti trabaho? Malagip ko lakit na rutin na isawang kanyak idinid Dominic. Kinunana. Nga, amangan madapay sa bali ang makagapo. No apay akayat ko nga ikatan ni Criselda. Iti trabaho na. Why na? Talaga nga tatakalaga po na. Kas namalmas to'y pusok. Iti nalaos asakit tinakam. Gapo iti panagayan ayat dan ken ni Victor. Ma'am, nabayag tayo nga agsasago. Ngam, di yung matlaangan may bagatiran tayo. Ma'am, anya talaga ti ibagayo iti anak ko. May panggap na ito iti sitwasyon da Criselda ken Chona. Anya nga ron ti kayat nyo ang mapasama, ma'am. Kaya't kayo apagkapyaan, iha? No? O manugot ka? Apay kit din asaan. Kaya ko, ma'am. Bareng na ba kapag kapya kayo, kaya tagsubli ti sigod, alangan lang ninyo iti anak ko, Criselda. Nasaya at daytaan na panunot yo, ma'am. Sa dino nga ron ti kayat nyo apakisin naraka kada kayo, ma'am. Iti restauranta nanganan tayo iti atalo, kada Chona, iha. Sige. Namnamaan nyo nga umayak to, ma'am. Damian, kuyogam to ti anak mo. Sige, ma'am. Tuwa kami to makisinarag kada kayo. Kaanon to gaya? Sakbay ti kasangay ni Chona. Victor, adapay laang namnamak nga agkapya kami kani Chona gayem ko. Taapay matanak ko ng tigas na mahal. Imay ni Ma'am Doro si Ijabalay. Kat ko na, pagkapyaan na kanto ka ni Chona. Ay na, nagsaya atin no kasta. Ngam, kaya't nga ta ni Chona ti makikapyakin ka. Barang no denggan na, kan patsan nanto ti inana. Amo mahal. Siyak ti may samaragsakan nga agsubli ti sigud alin nang inyo kini Chona. Sapay la kumay ti Diyos. Taglawag tumatlaang ti panunot ni Chona, Victor. Nagapwami ha? Tanaod-udi ka matasin mangpet ngam siya dito'y balay. Mama, napanak nagisarsarita ti catering services.
tinrekomenda ni Dominic. Kat, mano nga ron tikid dawan ti catering services, iti pan nakaangay, ti kasangay mo. 230,000, Mami. Karamanan itya, iti pan nakaarkos ti venue. Okay. Awan ti problema, iha. Itid ta tinagtulagan nyo a kantidad. Thank you, Mami. Sakbaya madanon ti kasangay mo, iha. Addan to kumapapalanta. Ha? Sa dino? Mamuam tulat ta, iha. Mami, apay adiyo pilay baga. Sa dino ti papanantan to, ngay bagpagayo. Dominic, dandanin ti kasangay ni Chona. Kumusta ba't di pa nagsagsagana da? Plansado amin yan. Manipot imbitasyon, dekorasyon ti venue, aging kay ti pan nakaisagana dagiti agkakabak ng ataraon. Kat, kumusta nga road matimo ni Chona? Ay, kas kanya. Excited unay adumteng ti kaaldawan di kasangay na. Anyan to nga takit nagnaagasat mo kinayat. Sapay lakom ha. Tapakaragsak to tiit nagna. Isumati daw dapat ko iti Diyos pare. Ngam namas na din ha. Pumanawak lang hindi ti lugar tayo. Dandanin ti kasangay ni Chona. Kat sigurado. Dandani mat itan ti awag kanyak ni Ma'am Dorothy. Tapno makapagkapya kami kani Chona. Ni Ma'am Dorothy. Iso da ito yung mawawag. Hello, Ma'am? Griselda, iha. Ibagam, kandi tatabo. Intun bigatin ti pa nagkikita tayo, itinasao restaurant. Wen, Ma'am. Ngam, kaya't kadimat lang ni Chona ti makipagkita kanya? Diyak imbaga makisinarak kami kada kayo, kandi damyan. Anya? Wen, iha. Kano ibaga? Abang ano diyak maalukoy, asumurot kanya. Sigurado. Makla at tulakit di nga rod. Apaman amakita na kami kani tatan. Mami, sa dino talaga ti papanan tayo. Apay nakasapsapa tayo nagrubwat. Kunak meten, maamuam tulatan, inton makadanon tayo jay. Anda ka ti darayan tayo, Mami. Kasar, bunyag, no? Pamumpon, no? Birthday party? Awan kadagiti imbagam, tidarayan ta. Anya? Isardeng mantiak sa ludsod. Sige, umay kakiti. Mapantan ni tilugan. Napanin na Griselda kin tatadamyan. Iti imbaga ni Ma'am Dorothy apag kikitaan da kada Chona. Sapay lang kumata kaya't ni Chona ti nakikapya. Victor. Dominic. Naggapap na naggapo kamat iti laod. Iti balay da tiyuna nga mawandamat nga gina. Talagang ngawat da. Tarakipagkita da Griselda. Are, awan ka di tinaibaga na king kano sa dino tinapananda? Awan met pare. Sana mapay na siya ti pakamuan na tinapanan da Chona. Ay, sayang. Pare. Anya ti sayang. Ken, anya namin ti bagam kinit Chona. Kita ma. Ti arwat ko ti ko nakasayang. Saan ko anadano ni Chuna?
Yoray mo latan ti kasangay na iti panagpasyan mo kan kwa na pare. Oray kat into sumuno abigat. Kapilitan na. Mabayinak mo't nga rod ang mapanmang pasyar keng kwa na intong bigat. Ta sigurado nga adon to, tisangun na. Tatang, awan matlaangan ti or-orayan tayo. Ang mga na ibagamat lang ni Ma'am Dorothy kanitsyon ti plano na. Ket, di na naayaban ang makipagkita kada tayo. Kuna na ide, asanan tulaan nga ibaga, enton agkita kayon kinitsuna. Iso nga orayin talata idaa, barang no dandanida itan. Kaslang nervyusak matan, tatang. Itaan niya ko matipag nervyosam aya. Gapot akagurgura na kunay ni Chona. Sakalpasan na. Pagsangwan na kami ti inana. Anyan to nga road ti umuna nga ibagam keng kuana. Nukas pagaregan tamatuloy ti panagsanguyaw. Kablaawak adagos iti happy birthday, tatang. Kan ulitak tumanan ti dumawat iti pamakawan. Mami, dito yung restaurant ti mayan tayo di. Dito yung tinaudi ananganan tayo at talo kada Criselda. Idi saan ko pa yung akinagura? Nasayata malagip mo pa ilaan niya. Dito oy, tinapili. Tapno makapagkapya kayo kan ni Criselda. Ha? Nyati kaya siya sawan, mami. Kumita kay ti Dayjay alamisaan, iha. Da Criselda kan ti amana ti atay siya. Itay pa ingor-urayan data. Sige. Oh my God. Umasidag tayo ti ayanda. Ya kayat, mami. Iha, kayat kung agkapya kayon kan ni Criselda. Oh my God. Umasidag ta, itilamisaan da. Saan? Jak kayat ti makikapyakan ni Criselda. Oh, yun na. Di malyawan ni Criselda, kit nakita na taan. Sige, umaykaan. Umasidag ta iti ayanda, kundi damyan. Da kayo latan ti mapanitayan da, mami. Tay. Di magdaran ni Criselda. Kit, umasidagan dito'y ayanta, iha. Jak kayat ti makisango ken makisarita iti dayta a babae, mami. Isa ka panawan kayon. Sige, agawid akon, mami. Dita kayon. Iha! Napanan. Iha! Mabitlaan! Ma'am, bimanaw mo't ni Chona ito'y nakita na. Nalaos ti rurod na itay nakita na ka, Criselda. Anya, Ti ambok pa itayan ka, panggadan na ka. San-san nga agsubli ti sigod apa nagpagayam mi, ma'am. Ngambay ami ha. Kasaritak to itinalapat inton sumangpwet aki pala iya. Bayan yon, ma'am. Amangan no iraman na kayo akagura. Ambom, Criselda. Maburbur siya anak iti anak ko. Apay ang kastaunay tikura na kenta. E dito ta, saan mo't anatang sen tinagbasulang kenkwana. Day tamat ti san ko ang maawatan kan kwa na, ma'am. Criselda, iha. Adda ka di pa'y ammom, asabali anak kabasulam kanditsona. Sayang. Saan ko ang nasarungkara ni Jonah? Sa dilo nga dati na panandakin mami na. Iso dati mawawag. Hello? Hello, Dominic. Awan ka din ti obramita?
Umay na kumakad ka duwan? Ha? Sa dino? Umaya, kuri sa dino tayan mo. At daan dito ikiti bye-bye. Idi nagpasyaran tayo, idi ka na Victor. Kadwam ka din ni Mamim? Saan? Pinanawag ti fast food. Napay nga pinanawam. Tinasayaan. Ito nang ibagakan ka nun niya tinapasamag. Urayan ka. Sige Rod. Umaya ka dagos. Talaga sanaksan ang mapakawan ti gayem ko, Victor. Talag-walk out ni Chona. Idinakita nak iti restaurant na pagkapyaan mi kumadwa. Awan di mabalin, mahal. No talaga asana ka na kaya't agayim ni Chona. Manipo dita. Saan kun nga idaldal ti bagik? Tapno agkapya kami. Mahal. Gapo iti nakitak a reaksyon na ija restaurant. Nasaysaya at langan nga agresign akas empleyado da. Anya? Nasakit na ito'y a desisyon ko. Ngam, tsak kaya't yad-ada masaktan. Nukos ko sila pa nagtutisigod agayim ko. Iti mismo apagtrabaho ako. Anya tinapasamak. Tapay ngayon may ka dito ikiti bye-bye. Masuro na ko na ni Mami. Tapay. Anya tirason na kasurun mo. Asasam. Kaya't na kami pagkapiyaan kini Criselda. Anya? At tagayam nagtulagan da kini Criselda. Ngagkita kami iti dayjaya fast food. Pagkapiyahan na kami kano? Napintas magkahim ti panggap na. Ngabasahan ko kaya't nakagurgurak ni Criselda. Anya nga min ayati kaguram launay kinkuhana. Saan mo nadamagan, Dominic? Mabaling ka di, Houston. Saan ta napagsaritaan dahi babae? Anya ka di kahit mapagsaritaan ta. Sige. Anya ti kaya't mapagsaritaan ta. Sige, tangay duduha ta. Awan disturbo. Nauli magtaglawlaw. No saan laeng nga ti dalo yun ngagtapliak iti bye-bye. Di lang mapalin nga. Anya? Apa yati mo ituloy? Isap-sapa mo nga ibagatigasat ko pangadeng mo. Dinabayagan ni Rokrok na ikuking ka. Loko. Apurado ka launay. Imbagak lang nga roda ngayon kasangay ko. No, adan na po kalma desisyon di. Mapalin latamat nga ibagam tata. Talaga nga, Dan. Anyang arti desisyon mo? Di lang mabalin nga ipagamo. Anak, talaga ka din asan kan ngagbabawi? Iti desisyon mo apa nag-resign iti trabaho? Saan tatang? Tanaibagak pa yan itay ka ni Victor. Sige, no iso ti desisyon mo. Kat suportaran ka anak ko. Aramidik ton ti resignation paper ko. Kat inakto itad ka ni Ma'am Dorothy. Ijay ka di balay da, ti pangtedam to ti resignation mo. Ijay tulatan opisina ni Ma'am Dorothy, tatang. Kat agpakaduakto ka ni Victor. Ay, sige anak. Ken apag iso ti timing, ti panagikat mo iti trabaho. Tapay, tatang. Gapo, tajay para bantay tayo jay pwesto. Kat agikaten, tadandanin aganak. Anya? Si kanton ti mangsukat king kuha na ijay pwesto, anak. Sige, tatang. Tabaring, nasuswerte ak apara lako kadag iti finished product tayo, iti siya. Apaya di ka matin makatimag iti salsalod-sudet. Kunak, tanya ti desisyon mo.
Ibagam ko man. Dominic! Oh, apa ya pernah nakakasta? Ibagam ko man na niya tibanag to eh ko hingga. Ay, Oh, nagunag betul na sinay. Anya ti kahit asahon day ta. Sumbatan na kumatyo na. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.